say a year resurrection power a year Reverend Boakye wawu nanso ai ne honhom de etiase e wona so dem ho a o hwese si a ukwa so na so dem bia mu a ono ni preaching wa preach atwam no eno ana mukosi wa mubetie saa na mapon abana chese papa no wo mu de anidie pa ama no na maame bia wo se ne kunu eja no wo mu wale 2 years na bema no enya kwan kwa abrochirememo bema ne ko 1 year pen of friend say ewura beyi mesre wonya kunu awale na memenya yire awale no ma me ne se wonti ase wo trase 28 good years na wokọ asori fufuro bi dakro na odi ni radio no eto Resurrection FM awoti Reverend Boakye say be ma bia wagya oyire ho akotra obrochi nyankopon tua uko ho na ma me ne so woti asem ne yemo hye no eni nti okọ na sori owo mu ka kire eda say enetin tontan say presby na miko say methodist na miko enne megya som no me call Reverend Boakye ho enne ma me gya so dem edi adanse say ne kunu na ogya no 28 years no wodinkawa asa be hye ne biom odi me enko resurrection adanse die no dikadika me entie mra ede na yesu aye me hu se obusuan santene wasa hwe wo space pa enye easy owo aye mabre o minim mabre papa shige die wante ana ozi suje die re oledi mami ntie o Auntie de achi ahanye di awa mama mi begina ha 21 first year 21 days last year no and am begina ha Jesus say mi peku na mi peloka loka ni e de Ghana kunu na brochire kunu mo da mi ake mate mama na ofri na bai mi Ghana mi wo kroma ya mate na mi kunu wa America tina abrofo no omomo international na dada wache no mo dada mi ache tina ope local mi pe local mate yo yentie de achi ene kosi sai owo ahene na minimi kunu na ewo ho ya ware 96 nti 98 na papa ni nya akwanya na okwa America nti metena asesa dan bi no wa na ofre me ma first na msida osima bedru America o wunya kuna na waware na msi papa uya normal papa uya normal sana akachira no 98 mate ware me na me 32 no nso 42 say onu 71 me so me 61 me tena sisa 32 years na me young no and me dia bo abere you Jesus o cheno na o cheno sabre no me cheno ade wa ye ho ade nti ofre me ka chem so pem aware ne maso no na sofo Boakye preach o top radio nti na me wa me store na me tie radio no mate owo ahene niamti answer sofo Boakye se wa wagya oyire wa kwotena brochira oba ne ti ha wo huna mane nyame betua wo ka na me kwa asore fufuro na me dicknesses wo ho ti wana am ka kire kwasiera nkwa so na am ka kire sofo no se mate sofo bi nkanti omo asore ne memma biem emoa me boma Yesu wati nyame ntua wo ka no wade aba me ba na mbetena emu ha sei mate timitie sofo Boakye preaching sin kakra owa ye sugadi ayo tim soria abrosa kasi a wasi me nkwa me tua so te sa noma Jesus me shisa me ya de kwetwempena ba ma bia ka so opewa just opese okwawe wansa na minim line no ntina me pesa susu ya ntwempena ntina me pesa wa hene metena sisa nanu ada November ya bedi bronyen mi begina ha last year yai November yai mate mi begina ka che radi dia beti mode na obo mi mi patena si ache o si mi ntwempena o ka che nyame me ka che nyame wa am si radi obo etimode adai o prame am si radi bomba Yesu
Resurrection. Bibi Brano. Hey, assembly why you can't straight. Many ready tentam here. Mate. Monsieur ready me dawa. Me kodo nsumintimi ntwempra. Tie ready ye me show. Me gina ha me damini abaku ye fe ne Ken. Me dana sepa. Tem bia brantie bompa ye mame. Mate. Owo hene ni awurade aye ne se. Me wa mapen kasa mu ade oni mayaka. Me timba bi me dwene me. 28 years. Jesus. Si me tiwa me dwene me ho. Owo hene madana berewa amono. Ana wa me no fo nyina ahye. Baby ayedu. Awurade. Enketesia na bam. Mate, maminti ole, maminti. Nyame yakasiye. Maminti, abere nti. Ti November imi wa hwa. Ana minya akọ. Ana mante nti wana mbaba no frem se ma daddy se wa frɛ saa o mfa na se no ne me yaka me mfa ne call say me hu ye mpo ti me kofa me charge wi am hwɛ no o wa hene e ko be 20 miss calls wana mfa ne back aja me ya isa na mse papa dai also when is wo mo many one resurrection yenti abere nti yenti Auntie mama e bring it. Papa dia asem. Oso fosti boni bia me dia ye o. Fa hye me wate. Boma Yesu. Resurrection. Mate. Fosti me ye sorry wate. Dia me dia yo bia fa hye me. Jesus. Nam say boachi nyankopon sa obe ya ma me na dada wa ma wadi me akyesei. Ti wana am ka kire apa say daddy enya hwe. O de ye renew our ye no. Because oka say o mpe mi bio no kwa wan kora me rot gu baabi enti say o mpe mi bio dia ye renew no ampa me kai no akoto kawa ya wode ya kunkuro ya wode ya kunkuro ema be say ya wode ya kunkuro eni say ka wada so say foforo say wi abo se mita no bisa me first day na pe me se me pe moba no akoto first day na pe o se me se me pe ka o se de nya abotra me ba ti bi gina ha me de nyankopon ase se o ye higani na uti ha onyame obeya ma boma Yesu ma me da Yesu ase me da boachi nyankopon ase mate me ba me di asapa masafo na gina we ye di asapa pa doesn't pass onom di machi ye di asasa ni nyina nyame hwe mate ti ye gina ha asujafo monka makoma ntimu ye wate mate onyame obeye boma Yesu ka bibi che nyame akwa akra sofo boachi nyame akwa boachi me da wasi o wa mama ya sia mome me da wasi me da wasi papa ka bibi che asofo no so nyame o nhira won mate onya won kase mate omo ho ban boma Yesu ma me transe pa kase munuko o se nkete sia na bam o si nyame ama na ya ase ayedai mami mi jana mate resurrection Reverend Boakye wo so ne honhom etiase resurrection ono ano wo ye adwuma no we emsensamanfo preaching na ebi koso ewo honma ano odin ye bakwa ntwa akra